na watchman amoro ormarei lang na kaisinani enoshi enenkapipi. Yani enoshi taa naji iyiolo ajo keetai aisinanisho neetai aisinanisho enenkapipi. Mipoti enkiteng, mipoti enkine, mipoti esiai. So it's total poverty. Mapai naatini oleng amu kadamu oleng tenadamu oshi paaton paadamu keyiaraki apa yiok mpapa endaa kake mee endaa tinye kiteke. Ore toolarin 8 larin nanu primary naa kitekanya. Kiteke tenebo teipa o tedekenya amu metumi naa endaa. Nikitoni for 3 years. Wena tito. Nikidivorce. Kanyo. Nikidivorce. Ning'ua. Niking'uaro. Atiaka kanisa. Why? The third, rejection. Why? There is a spirit of rejection that was kama inakufollow. Ora penna hona rapor bidii maana mimi nilikuwa mtu wa bidii. Ara olduka ayewuo na ora ake paendelea nabol olduka naboloki ena kerai saloon nikiendelea solduka. Yes. Nalo kalo mpaka enkop naji loolakir nalo imotoroki sokonini toltukutu naa keya naitanyamal irkanjaoni amu kalotu kewarie ore naa ele barabara le sawa naa ketii irkanjaoni. Anytime by 7 meeta oltung'ani oim naa kaapik ilolan mpaka omeitu enewueji toltukutu. Nkilani amir, nkamuka. Nyang'u oltukutuk inakata? Ore apa inakata naa kaata apa oltukutuk laikomboa. Ayayie ntokitin nyoo? Osokoni. Naanapakini ilolan. Kake nanu naikaja? Nanu nooreu. Ore pee kiendelea nija singa Enkai neret iyiok olairoriani nikiponu apa atum challenges. Ore apa ena kerai nelotu neenyeisho. Neenyeisho kabisa hoo naa meyieu apa ng'otonye neemi. Naagila tau. Ore pee kiendelea nija naang'asi aoru kanisa. Kanyo. Etarayie naa enkitok. Aing'ua ina anisa. Nikinteruni aijudge. Aiteruni aijudge. Aing'ua ina anisa. Kifaa nikoni nejo oltung'ani. Kenarikino ake duo ni step down for a recovery. Amu itu taa nanu backslide. Paa kanya napi step down. I step down peeng'as aishiu amu kitigile tau. Oh yeah. Do may I step down in our pastor? Yes. Aku mehubiri. Yes. Peeng'as aishiu. Peeng'as aishiu. Peemelo na aishiraki yiok te. Peemelotu aishiraki yiok peera yau nchida inono. Enkiti mattress nikiya yiok ang. Nikipuo apik enkaji emojoi. Nikipetaa. Amu ore naa apa inepu ena kerai nitu ang'as alej. Atiaka maata taa enkine, maata enkiteng, maata enkaji, tenaa kirukito. Irukoki naa tene. Iruko amu nija tiu. Naa tenemigira airu. Neeku itu ang'as alej. Netalaikinote iltung'anak kumok ataanyu enkata Enkai. Kepuo iltung'anak iljinii. Kepuo ayau irpakai. Kenya noong'otonye. Amu keyieu imali naaseku. Amu keyieu nelioyu enkisiayiare enye. Ketaa kepuo oshi taata sinye irpastani metii ayau intuun. Amu meyieu nenya. Amu keyieu naa ore by tenebol kanisa nepurtayu. Keyieu neponu iltung'anak nees inkuti miraculous. Pees irmonek. Neeku irkuti oibono peipurtayu kanisa. Amu meyieu iltung'anak neng'iri aanyu enkata Enkai. Nchopo oltung'ani enkamuke nibaiki. Tenira ololturunki orgali otoyio naa amu ketii enkata ninya enkiring'o. Mincho kintanyamal ina. Mincho kintanyamal engarri ai. Mincho kintanyamal enkila nemebaiki. Amu kelotu enkata. Mincho kintanyamal enkiteng nimiata. Yani totona tina kiwango. Mataanyu enkata amu kiidim Enkai atudumu tiabori. Ore tenakata ilo marei lolenenkencha melio apa tina murua. Meeta apa oltung'ani tambua. Keeta irmaasai enyamali. Mary Supeet. Keeta irmaasai enyamali. Mikirorokini. Ore taa aisinani meeta oltung'ani likiroroki. Meeta oltung'ani likintambua. Kake kirori ake meeta oltung'ani likiwoshoki esimu. Ore nye toorkeek mikinchori. Ore nye toorkeek mikintambua ajo kitii. Kake ore ake pee kimayian olaitoriani tanakata kewoshi esimu mpaka saa 6. Ore nye oltung'ani litu nye akata kiwoshoki esimu nikiwoshoki. Ore oltung'ani litu akata kintambua nikintambua.
Eraka kinyokitokini airoroki ajo supole kincho yiok olorika. Yani eraka kinchori olorika. Ore ake piilo sirua nikiyau aisho enkiti rubata. Just how life it is very funny. Yeah. Yani ore ena maisha naa kafani oleng. Wewe ulipitia ile rejection. Kai maye nana pookin naitoki sinye aldo experience ena. Supeet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supeet Show suboleng teboki we nigira atumie yiok agira airoroki nagira aitoomon ena rishata sidai oleng nikijo Mary Supeet Show inspiring lives. Ore oshiake tena kipindi naa kaayaki iltung'anak likintukuj ayaki shakenisho mbaa naimaitie iltung'anak amu ore enakop naa ni safari. Safari naa ore oshi taata ena lelero arashu iltung'anak le kuna olong'i na wanataka maisha ya nenyororoi Monday, umezaliwa Monday, Tuesday uko na gari, umejenga nyumba, Thursday, Sunday you have everything. No, it's not like that. Kore maisha na safari na kore ikini netii ntokitin niima safari kigira Enkai ashet pilotu aaku oltung'ani oisiligayu tenikincho mali kumok, oltung'ani oitobira ntokitin tenishori, oltung'ani owo oltung'ani kitok tiatua enakop. Neeku ore ena kipindi naa enikintukuj, enikin-challenge, enikintoki aitaa oltung'ani oitoki abulu tiatua maisha. Neeku agira aitoomon ena rishata sidai, agira aitoomon pee subscribe to my YouTube channel. Tine tiabori nagira ajo ashe oleng enkaji apa yeyio te support inyi. It's so tremendous, very big support that I'm getting from you and I really appreciate. Na ashe oleng. Neeku agira aitoomon katukul kigira apuo dukuya. Na kashipa taata amu kiata osinka lenkai Pastor Solomon Kisotu ing'oida shoto ormatapato. He has a very big testimony neesisho sii tenkopis arashu esisho te county e Kajiado. Oltung'ani oleng ele oitaasa Enkai mbaa supati nemayieu nipuku tena testimony. Totona tenewueji igira aing'or iyiok mpaka tumalize. Neeku agira aitoomon katukul ena rishata sidai kaaji Mary Supeet Eneleshao aka nayau osim nagira alo aitoomon osinka lenkai. Wow, neeku karibu oleng. Karibu oleng. Ashe oleng Mary. Interview yetu tumepanga for long kake enoolong duo eyieu Enkai. This is the appointment time of God. Ena rishata olairorian. Na maybe this is the appropriate time that the Lord has make it to come. Amuyiolo ajo kiforce oshi iltung'anak imbaa tena maisha. Yes. Na you cannot force something that mindim ai force entoki natejo Enkai measa. Yes. Neeku napisha nikiata patient. Nikianyu enkata Enkai. Nisha nimemana ajo sasa kajo kishake kelotu ne pana. No. Arashu nimepromisiwa kitu sijapata, you just be patient. Yes. Neeku karibu oleng roroki olaing'urani le Mary Supeet Show toliki ajo irang'ai. Ashe oleng Mary Supeet. Isinka Enkai nagira aas esiai sidai. Ashe. Nairoroki iltung'anak pookin loing'orita yiok tena show te Mary Supeet Show. Naa ashe tenkaraki Enkai natamayiana ena sinka neyau ena roruata. Nisha ena station pee kiponu aitagol iltung'anak. Nikiliki iltung'anak enikiimaitie. Nemikigira duo aliki iltung'anak tenkaraki kakiyieu neyiolouni nkatini ang'. Kake kigira aliki iltung'anak pee itagol likae tung'ani. Amu ore ena safari naa kegol. Ore ena safari naa ketii ildonyo. Neeku kenare nitagol ena safari likae tung'ani otii ina rishata saai. Amu ore nkiwangoni Enkai naa keetai levels. Eetai level 1, level 2, level 3. Neeku ore oltung'ani otii level 1 niidim ena atini aigila aitagolo peetum ailepaki level 2. Neeku atejo ashe oleng kaaji nanu Solomon toonkarn ainei. Enkarna kibatisa. Ore enkarna naishoo nene lai naa Kisotu. Enai nanaji Kisotu. Eeku kaaji Kisotu. Enkarna apa naishoo nene lai. Ore apa ena arna naa kaiguetieki olaiguanani sapuk apa lenkop ang'. Yes, oji Kisotu loleberisha. Neeku ina apa ormarei apa ing'ua ilo tung'ani. Naaji sinanu Solomon Kisotu.
neji naa ninye ormarei lang ormarei lololoije. Ore ele marei ning'ua irmatapatu, ning'ua enkop naji Mailua, naa inewueji kimanya. Ore papa naa orpayian lorkitoip, neeta entomononi nabo, neeta layiok okuni, wentito nabo. Wow, that is beautiful. Ashe oleng. Karibu sana pastor. Ashe oleng. Niamishe. Yes, ayamishe. Aata entomononi sidai. Yes. Naata nkera are, layiok aare, keji obo Ryan, neji olikae Remi. So RR, Ryan, Remi. Baba Ryan and Remi. Remi, neji nkarn ekimaasai Leyian, neji olenkae Lempiris. Yeah. So RL. Yes. Yes. Karibu sana toliki yiok ajo kaja petu maisha ino igira abulu. Igira abulu kigira aikunari nejia mpaka tanakata ewueji nitabawua amu ayiolo ajo kintaasa Enkai imbaa kituak. Na Enkai ake openy enoshi naji it's only God that can do. Enkai ake naidim ataasa maa oltung'ani. Neeku toliki yiok ajo kaja petu maisha ino igira abulu. Ashe oleng Mary, ore ena naa ore apa maisha ai natubulua nanu kaajo olayioni lorpayian. Yes, amu katubulua enkerai naitubulua mpapa lenye. Penyo nanu nayiolo duo story eyieyio lai, amu ore ara kinyi naaya mpapa town. Oh, nikipuoi aisum. Naaya mpapa town amu ore apa mpapa lai naa watchman. Paa kanyo pekiya town? Peyie kitumoki ashomoita sukuul. Neeku ore paalo nanu town, neya yiok mpapa pekipuo apuo sukuul. Ore apa mpapa naa watchman, amu ore ormarei lang naa kaisinani enoshi enenkapiipi. Enenkapiipi. Yani enoshi taa naji iyiolo ajo keetae aisinanisho, neetae aisinanisho enenkapiipi. Mipoti enkiteng, mipoti enkine, mipoti esiai. So it's total poverty. Kinosita apa amu ore mpapa naa watchman. Keesisho apa mpapa te town enaa watchman olaki 4,000. Negira apa aibung iwuejitin are, eeta oldo orripito, nerripito sii watchman le sukuul. Nelaki nkeek are 500. Errip enkae dama nerrip enkae dama, kerrip pookin kewarie. Kelo ake alo aing'uraa olduka nitoki ashukunye. Neeku ara nanu enkerai natubulua oltasat. Keeta apa enkiti aji namanya te town naa ninye emanya duo enaa watchman. Naa ore apa mpapa naa keyiaraki yiok endaa. Ore apa mpapa lai naa ninye duo nini lai. Tayiolo taa oltasat lorkitoip oyierr endaa. Neyiaraki yiok endaa, nesujaki yiok inkilani, neyiaraki yiok shai, ninye olo irkeek, ninye olo ayau enkare. So etiu apa mpapa lai enaa nini. Enadamu oshi naatini naa keiroshi oleng. Kiroshi oleng amu ore olosho lormaasai mayieu duo oshi nainosu naatini amu keme. Nosu amu ketii taata oltung'ani lole Enkai aigusa. Keme apa inaatini oleng amu kadamu oleng tenadamu oshi paaton paadamu keyiaraki apa yiok mpapa endaa. Kake mee endaa tii nye. Kiteke. Ore toolarin 8 larin nanu primary naa kiteke anya. Kiteke tenebo teipa tedekenya. Teipa o tedekenya. Amu metumi naa endaa. Ndio mwende shule. Nemetii entoki naji mpuka. Nemetii entoki naji kule. Nemetii entoki naji orkimbo. Mebaiki. Ore apa entoki naas ninye naa kiteke olturungi. Olodo. Naa kastrict apa mpapa oleng. Ninye oyiaraki yiok, ninye oitaasaki yiok nena pookin. Neeku duo mayieu duo oshi naitouch inewueji amu ke painful oleng. Tenadamu enaitainye Enkai kuanzia enewueji mpaka saa hii naa kirowua. Kirowua Mary amu keyau Enkai iltung'anak tenelakua. Kitayu Enkai Kitayu Enkai. Ng'ura nye esimu niata. Yani kitayu Enkai iltung'anak. Tenaton oshi paadamu naa mayieu oshi naisarau oltung'ani liabori. Namayieu nabuaki oltung'ani laomon amu kadamu apa enkata naa kiteke nanu. Naa olodo. Naa mpapa oisuj inkilani. Naa ninye olo irkeek.
Na enkiti aji ombaoi kitii. Ore ina aji ombaoi naa ninye inoki, ninye kisujare, ninye poki toki. So nikitoni apa yiok metii tena taon, nikipuo sukuul, kake kishomoita sukuul kitabororito. Kitaa ake duo iltung'anak botorok. Ore apa empiris kidogo nemearuni apa yiok te primary amu mpapa naa watchman. Neeku ore kuna ropiyiani enyenyek nitoki ajing ene. Neeku ejito naa mikiaru amu etumi naake nyoo. Neton taata sinye nini tiang' tidie woi. Damu duo oshi ajo ore irmaasai naa keyiu inkera kumok. Kake itu apa ninye isho osina mpaka peyiu inkera kumok. Just imagine oltasat lorikito 100 oota inkera 4. 4 ake. Natii nabo. Wenkitok nabo. Which means meeta apa erishata nalo aton tenebo ormarei lenye. Amu egira anyamaliki yiok. Neret yiok Enkai nikiendelea. Ore in the back 2007 nelotu apa kanisa every Pentecost. Narikito Bishop tanakata ojo le Sandetua. Neponu apa neboli kanisa te Mailua. Kanisa Free Pentecost. Neboli kanisa Free Pentecost te Mailua. Ore peeboli ena kanisa neponu apa abol tenkalo enkaji empapa. Ore peeboli tenkalo enkaji empapa, neeku naa yiok ooret kulo tung'anak amu kakinyor naa irmusikini. Nikipuo apuo ainining irmusikini amu meeta naa enikipuo amu mikiata enkiteng nikipuo aing'uraa netii naa kenye mpapa watchman. Neeku naa ore amu eetuo vyombo nikipuo aikaja. Nikipuo yiok ine woi. Ore peekipuo ine woi najeu nanu. Etii apa orpastai oyawuaki ine woi ojo orpastai ole Nduma. Meshak Nduma. Naaku oltung'ani ledukuya otajeuo. Kake ijo duo apa mee serious enjeunoto amu eton naa kira kutitik. Kake kitajeutuo naake natum entoki naji passion nanyorru nyoo? Nanyorru Enkai. Nikiendelea aihubiri olaitoriani, nikiendelea esiai neboli ina kanisa. Ore naa amu enkalo enkaji empapa etii, naibung apa sininye ele pastai. Naa embaisikil apa eeta. Neeku kaadumu ake naaya Maparasha revival, nikipuo tena baisikil nikishukunye. Naa enelotu naa nanu tamanaa toonkang'itie, nelo sinye alo aas uinjilisti, oltung'ani apa oota bidii tenkisiayiare Enkai. Nikiendelea nija, nikisiai olaitoriani, nikiendelea kitii primary, nikibulu toi duo nikinyorru Enkai. Ore kigira aendelea, nikinteru ake atum, ore apa irmalimuni liapa musana naa kiba apa tenepuo nkera revival oleng. Naa revival naa apa etumi oleng amu ore sinye ele sinka lenkai naa orkibaruai. Neeku kelotu ake naarik revival. Ore ake paarik revival, ore tedekenya naa ng'amuni nanu aata sukuul. Amu mikiyieu inkera naapuo kewarie kanisa. Meyieuni naa epuo sukuul. Meyieuni pii nkera naapuo revival. Neeri yiok kake itu apa ibooyo ina. Yiok kiendelea aikaja? Aisiai olaitoriani. Nikiendelea taake aikunaki nija. Nikipuo maidipa class 8. Nirowuaju naa. Piindip class 8. Nirowuaju naa class 8 amu maidipa class 8 nara apa index 001. Wow. Anu apa index 001. Naa nanu ore apa te primary pookin naa kaaji nanu pastor. Aiteruaki ajo pastor kuanzia primary etii class 4. Neeku kaaji orpastai. Naa keya naayaki irmalimuni ntemat, etii look sigarani naipotu airriwaa. Kake kalaki amu enkanyit naa. Nalaki. Nikiendelea namna hiyo naidip class 8. Ore paidip class 8 negolu naa metii naa mpisai naapuoyieki nyoo? High school. Namayiolo orbungei. Namayiolo oltung'ani loishooyo basari. Namayiolo entoki naasi. Ore nye apa ewueji nikimanya naa enkang olikae tung'ani ake aisotuani. Nanyamalu oleng. Naton. Naipotokini apa sukuul. Nalaikino ashomo ina sukuul amu maata nyoo? Iropiyiani. Neret yiok Enkai neesaki nye mpapa juu chini nelo apa nelo aisilenu iropiyiani. Nelo nirorie orkasisi apa ojo Kanyoro. Ejoki Kanyoro nchooki iropiyiani. Nchooki naa yie ena kerai sukuul. Piidung'udung'u tormushaara lai. Nijo apa sidai sinye ilo tung'ani. Nisho 30,000. Naadumu naaya
amu ore naishori enapa sukuul merogiroitie naanyo enkata amu ijoina nanu secondary tentam euni itu alo entam edukuya itu alo entam eare nalo entam euni nalo form 1 naendelea aiteseka netii apa nkarambeeni naasi tenkop ang ore apa enkop ang naa keetai nkarambeeni niteruni apa movement naji enoo nkarambeeni mokure tanakata etii mayiolo etaa kunyi kake oshitoi ake tanakata neret iyiok Enkai ore tonana arambeeni nisuma nkera kumok oleng ore tanakata most of the people oosisho te county iltung'anak pookin oota karsisi loosisho laiguanak naa ina arambaa apa naikonaja nayawua ina hatua nibung apa sinye yiok ina arambee kake kitumito apa ake challenge amu ore apa oltung'ani ojing ina arambee naa lasima piintau nkeek 10 piaku ormembai lina arambee ore naa kingira aendelea nija nikiendelea ore apa ninye niko mpapa naa kelo aisilenu ejoki oltung'ani nchooki nkeek 10 pee neoshi ena arambee ore kuna pisai duo nikitum in total naa ang'as aitaki iyie nyoo naa ang'as aitaki nkuninonok meeta naa enitaunyie meeta neeku tenaa nkalifuni 20 elotu enkerai atum neng'asi aishooyo nenyenye 10 ning'uari 10 nilotie taata nanai nilotie nana sukuul nikiendelea nija ore ake kingira aendelea nija nagira ake sinanu aihubiri ororei lenkai nalo secondary naaku olarikoni le CU naiteru aihubiri ororei lenkai nikitii apa ministry naji ene intercu yani secondary ni pookin naibung'a intercu nikipuo aihubiri ororei lenkai nikinosaki iltung'anak ororei lenkai najing apa Enkai oleng nanyor nanu Enkai ore in the rest of my life te form 4 kuanzia form 1 mpaka form 4 ijo duo ore entoki natii atua sarge lai oleng naa esiai kanisa mamusa enebau enkolong CU mamusa enebau enkolong naji eetai weekend challenge mamusa eneji keetai enkiti revival amu kanyor aihubiri ororei lenkai nikiendelea nija kingira ake atii Mailua town kingira aendelea ororei lenkai nikias esiai olaitoriani nairriwari ewueji neji Motoroki nikipuo aibung'a orkulie sinka lenkai nebol kanisa eton itu ake aidip form 4 atii noo form 3 form 2 nalo Motoroki nebol olikae sinka lenkai kanisa lina ministry ake nikiendelea aihubiri ororei lenkai agira ake nanu aro te sukuul ore atii form 3 nisidiaki oltasat nelau pii amu kitaaja ote secondary nikilaikino pii elotu oltasat ejoki yiok oyie ore taa menetipat ena toki naishorita ntae ayieu namirr iyekai 10 olchamba namirr iyekai 10 nelaaki yiok pookin sukuul nikinyorraa taata maikonaja maidipa form 4 neret iyiok Enkai kake etimiraki toi ina thorough price enoshi ake duo na karibu 30,000 per acre thorough price kake mikiata naa otherwise amu ore ele tasat neyieu naake nikindip ena sukuul amu ore naa sininye oltung'ani oipang'ua te form 2 ninyanyukie olitu ang'as ninye ajing ina sukuul pii nikiendelea taa Mary neret iyiok olairoriani naidip form 4 kake kisumbuarata oleng tenkaraki school fees ore pee kindip neret iyiok olairoriani nikiendelea ake iyiok aatoni naing'oru nanu nkibaruani naiteru alo kibarua natum esiai e kinyozi naitrain olikae sinka lenkai owueji Amos tewueji netii kimayian Enkai oleng naisho esiai namayiolo atabarnisho kake atiaka ou akeyie nchaaja simui amu metii naa ositima inakop neeku naa simui charge naendelea aicharge simui naa ketii naa simui inakata erishata pee kindip form 4 ketii simui oleng especially kuna kutiti simui kabambe eetai eton apa meetai smartphone nemeetai solar tiang neeku ele payian ake oota nkuti solai nicharge simui nikiendelea oilo sinka lenkai nikiendelea aicharge simui kingira ake aihubiri nyoo ororei lenkai nikiendelea aihubiri ororei lenkai nashukunye taake aitoki alotu Mailua nikiendelea aihubiri
ore kingira aendelea aihubiri olere lenkai after paikindip paidip form 4 naiteru ministry. Naiteru ministry yes naji Joshua and Caleb. Tenijing account ai naa kaitodol ake posters mpaka naji Joshua and Caleb ministry. Ore apa naa naboishu orkijanani pookin le location ya Mailwa karibu nkanisani 18. Naiteru na ministry nikimbung'a lelo kijanani niking'asa amanaa awosh nkeshai neji yiok kirikiriko neji kegira kuna yiok aadooyo amu kira naari kutitik kedala kuna yiok lukuny kemada kuna yiok kake nikiendelea naari ake yiok aihubiri ororei lenkai amu mostly kipuo apa revivals nikipuo mkesha nikihubiri ororei lenkai nikiendelea nikiwosh ntumoritin sapukin oleng nikintoomon ilalikero nikiendelea nikiwosh nena ntumoritin for 3 years neya enduata. Kanyo narara Kirpastani kanyo neya irpastani enduata tenkai. Yes, Joshua and Caleb generation ene ore apa naa muungano orkijanani mene free apati nemene ai ministry. Ore apa naa muungano ketii apa mpaka irkijanani le Catholic. Yes, netii mpaka anybody ake bana metaa kanisa ake naipotita Enkai ketii atua ena ministry. We gathered almost 30 youth. Nageloni nanu chama lenye amu nanu vision bearer nikintoomon ilalikero nihubiri sinkalo Enkai nikitum mpaka enkop kake pikaki nkanisani kake toni ake ana irpastani nikimpot irpastani nikijo ore taata venue naa kanisa ino, ore telaari nikipuo ena kanisa, ore telde likae ari nikiwosh enda kanisa. So we rotate toonkanisani. Kake ore tenkaraki mara naata apa tina rishata orpastai naaku nailepu neduaki irpastani olom. Neduaki irpastani olom. Keeta sinche sinkalo Enkai olom amu ore nena irpastani naa washirika. Neeku etaa kegira ele kijanai aaraki enda kanisa washirika. Ena kanisa natii. Amu kaaning' naa irkijanani pookin. Neeku ore naa mara chama lenye neeku naa tenejo iltung'anak najoki maapetii endai. Amu kemana iltung'ani enejo maakinkilikuan ajoki amaa naa amu iyie duo chama lena muungano kaa anisa taalo. Hoo naa kajoki apa nanu ewoi nitaaniki ewoi nikining'ito oltau. Ewoi nitaaniki. Kake nejing apa olom amu ore irpastani naa etii apa lemeyieu amu etaa naa enatumo ake nagira aivuma tina area. Kake wosh entumoritin nejo nche irpastani kiwosh kiwosh yiok entumo naa mara 3 oseminani enye. Nejing olom. Neeku kila orpastai ake nibok youth lenyenyek mokure nanu ayieu ena siai mokure kaja nelau naa enduata neer sii the level of poverty amu mikiata naa apa mikiata naa sii resources. Yiolo ajo ore ororei lenkai injili ni bure lakini namna ya kupeleka injili ni gharama. Ore naa peya ena duata nalo nanu naipang'u nanu tena siai ekinyosi amu eewuo ositima enkop neeku ijo etadoyie esiai neetuo sinche nkulie kinyosini. Naa kara apa nanu oltung'ani le bidii mtu chap mimi ni mtu wa bidii. Nalo enkop naji Luanat. Tenkop inyi ake? Yes, tenkop ang' ake tenkalo mile 9 nalo enkop naji Luanat naigeri as an trained teacher te primary naji Luanat primary school. Nalo aifundisha nkera aaku duo ormalimui loonkera naalaki 6,000 aja 6,000. Ore paalaki kuna 6,000 kelakwa duo apa inewoi tiang' kidogo. Neton ake itu emisho. Neton ake asapuk osina tiang' oleng. Sapuk osina tiang' oleng. Kake ijo apa mokure apa nanu adolta ele sina amu eton taata kegira oltasat ninye aendelea watchman. Kake natum apa nanu kuna pisai naa kalotie ake ntumoritin alo amanaa aihubiri ororei lenkai nalo seminani nalo aton ainining' iltung'anak naihubiri oleng te sukuul. Tena sukuul eji Luanat primary naihubiri oleng. Ore apa ena town naa ketii apa kanisa orkorea. Kanisa duo nemene kiroho. Ore naa ena kanisa naa nedol ajo etii ormalimui oewuo ena sukuul
egira aaku powerful oleng. Kanya banya scan soro le Korea. Keponu duo aiteng'enaki nkera, niteng'en nkera ororei lenkai, kake eetae naaru Protestants. Oh yeah. Ore naapa nanu naa enewuei CU, I preach a lot. Naliki ororei lenkai, naiteng'en olorere, naiteng'en nkera, naanyorru nkera. Ore naa ena school, ore naa ena anisa amu sponsor apa, nejo kimbaitie matujuro ele malimui. Why anywhere you go power nilo nitum resistance. Natum the spirit of rejection. Na reject. Nejo ntoiwuo mejuti neisher nkera nenyamali olorere. Na juti te school. Aipotu head teacher amu kanyor apa makaiteng'enisho oleng. Yiolo najo ore oltung'ani lemeeta duo experience nitu somea ina toki naa kainyok ajo aas oo nguvu. Amiyiolo. Ainyok ajo aas oo nguvu. Yes. Yeah. Amu ayas naa too nguvu. Amiyiolo tena uko sawa. Amiyiolo ena ira sawa enaa mira. Ore naa mara untrained teacher naa kanyok ajo aiteng'enisho oleng too nguvu. Naanyorru nkera oleng. Nagira sii apa aihubiri ororei lenkai. Naanyorru sinche ntoiwuo. Amu yiolo naa ajo ore entoki naireflect te sukuul neya nkerai. Akeena njang. Nepuo aapuo aitabaiki. Ihubiri duo taata ormalimui lang. Aiteng'ena yiok ororei lenkai. Naanyorru sinche ntoiwuo. Ore naa apa ajuti tena sukuul, naajoki ntoiwuo milo. Ekilaki. Ninche taa apake naalakita. Kake etejo naa head teacher go. Nabol kanisa. Tenkalo ina. Tenkalo ena anisa primary. Edini. Nabol kanisa tinewueji. Tiapa likae payian oota ake enkaji tinewueji. Nadumu ake ormushaara lai amaipotooki mpisai naajokini nko mpisai olapa linonok aare. Aishori nkeek 200. Nadumu ake kuna keek 200 naibung' enaaji ele payian. Amu ruumi aja apa. Naitushul. Ore kuna bawoi naitawuo tiatua, naitobir ilorikan loo mbawoi. Ore Jumapili naiteru nanu aihubiri openy. Eton itu ayamisho? Yes. Nteru aihubiri. Ore Sunday neng'as ninche nkera esukuul aipot. Nekisuju. Naasuj nkera. Hey. Nataaniki apa enkaji olaiguanani. Ore naa kewarie naa kabuaya. Aomon oleng. Neeku kagira amitiki iltung'anak ikaja? Irura. Nikiendelea nija, nabol ina anisa, neguana irpayiani, neyauni problems. Kake naendelea ake nanu aihubiri ororei lenkai. Aihubiri ororei lenkai. Ore kigira aendelea tinewueji, naihubiri ororei lenkai, nalotu nalotu ayamisho. Nalotu ayamisho inakata. Nalotu ayamisho tinakata. Toosho ntumoritin sapukin oleng. Nailepunye ina anisa, omainyang'u vyombo. Naijo orpastai. Yes, nanu orpastai. Nayamisho. Nikindip harusi. Ore ake pee kiendelea nija, kake ijo duo apa ore ena siai ena harusi okuna tokitin pookin naa hohehohe amu ketii naa taake aisinanisho. Ore nkishu natalak kake aisho Enkai omom. Atum ilchoreta naichangaki. Natum apa enkerai naata sinye bidii. Natum apa enkerai hoo naa ore apa ena kerai naa ene single lady. Ore apa ng'otonye naa ene single lady nenkarsis oleng. She was very rich. Very rich. Ore ng'otonye naa single. Single kake etoriki empapa lenye mali, kemanya Manga town, neeku karsis oleng. Ore ake pee kiendelea nija, nikias enkisiayiare, nikitoni for 3 years. Wena tito. Nikidivorce. Kanyo. Nikidivorce. Ning'ua. Niking'uaro. Atiaka kanisa. Why? The third, rejection. Why? There is a spirit of rejection that was kama inakufollow. Ora penna, hoo narapot bidii, maana mimi nilikuwa mtu wa bidii. Aata apa olduka, aewuo naa ore ake paendelea nabol olduka, naboloki ena kerai saloon, nikiendelea aas olduka. Yes, nalo kalo mpaka enkop naji Loolakir, nalo imotoroki sokonini toltukutu, naa keya naitanyamal irkanjaoni, amu kalotu kewarie, ore naa ele barabara le sawa naa ketii irkanjaoni. Anytime by 7 meeta oltung'ani oim. Naa kapik ilolan mpaka omeitu enewueji. Toltukutuk. Nkilani amir, nkamuka. Yeah. Nyang'u oltukutuk inakata? Ore apa inakata naa kaata apa oltukutuk laikomboa. Ayayie ntokitin osokoni. Naanapakini ilolan.
kake nanu naikaja Oreu. nanu nooreu. Ore pee kiendelea nija sinkankai neret iyiok olairoriani nikiponu apa atum challenges. Ore apa ena kerai nelotu neenyeisho. Neenyeisho kabisa hoo naa meyieu apa ng'otonye neemi. Oh. Meyieu apa ng'otonye neemi. Amu ketiu naa enaa olayioni. Ore nanu paang'as pee king'as aayama ajo kindorro manga. Oyie tamanya nang. Outa mtoron amu enkerai orkarsis naare yama. Kinchori empolot umatotoni tenebo. Alafu Najoki kilome midimayu. Naing'ua mpapa oinosa osina larin oobanji. meyieu inchelewa lormaasai ina. Najoki tenaa olchoni agira apetaa. Tenaa osiogis amaa kiruko. Matepetai. Maapa apetaa tenebo. Maapa apetaa. Maapa apetaa ele shoni tenebo. Neng'as anyorraa meeta ninye enkerai shida kake ore apa ntoiwuo duo meyieu apa neemi. Ore apa ena kerai neeta apa nainepu apa eeta nkera are. Kake atonyorrayie duo apa nanu nikiyama. Ore naa pikiyama nikiapare neenyeisho. Omeyieu ajoki irkulie pastani katuudo taatoi keon amu mayieu naiking'ania. Amu ing'asietekin naa ajo. Kanyoo larin okuni kenanu laata shida. Amu etoishe idipa apa ninye. Etoishe neeku naa etiu enaa nanu oota nyoo. Neeku iyie egirai. Nanu egirai aishuku. Ometejiti te taon tinewuei ena tung'ani nemeisho. Natajeuo naa sii neeku meetai duo enkiti nkuunya natii ai. Natii atua orkijiji. Natii orkijiji laanyanyukie. Amu iyiolo ajo ore torkijiji ake netumi enkerai nijo hai. Ijo tee enyanyukie Solomon ena kerai. Ijo tee enyanyukie Yakobo ena kerai. Ijo tee enyanyukie fulani ena kerai. So neeku naa ijo meetai naa amu kitajeutua naa apa we are preaching pure gospel. Nikiponu nikijoki nyana irpastani nikilaikino. Nejo kuna kitu kama hiyo. Nelotu ometejo kalo nanu. Mokure ayieu kiama. Amu itu duo kitejo ake duo mokure ayieu kiama. Sitaki kuolewa tena. Kanyoo meeta. Ketii shida? Mokure ayieu kiama. Mee ele tung'ani mokure ayieu kiama mokure ayieu. Neeku ebaiki naa ng'otonye natipika pressure. Ebaiki duo naa ng'otonye arashu mayiolo amu ijo itau apa sinye naa esinkankai neeku naa I don't know nikiimaa akeyie nena challenges. Naishooyo kanisa. Paa kama peejo esiankiki asho. Naning aatigilata oleng. Naning aatigilata oleng amu aimayie nchidai kumok oleng. Kitambo nalo omanore ena kitok. Naidipa sii ailepu etaa nanu ogira aitoti naang. Amu ataa naa orkibaruai. Naa ore apa sii ena tasat nishoo yiok enkapatani ai nkuti ropiyiani nikinterunye biashara. Neeku kinterutua biashara nilepu ina biashara ai ometolioi tina taon. Nabol M-Pesa, nabol olduka loonkilani very big, nabol kaata utensils, kila kitu. Napik inkampunini oosolai. Nanu iterua ayau solai ina murua, Emukopa solar, Sun King, any type of solar. Teniyieu owuo enkaji ai. Naisho nkampunini commission. Neeku aiterua apa ailepu natum intare natum nkuti tokiting. Nikiponu apa alaikino. Nikipuo atoni anaa ntoiwuo negil enkiama. Nining vibaya oleng. Naagilata ama normoruo atamoo. Kiama. Atamoo isujakini nkilani. Aitamoo enkirowuaj. Nitamoo enkirowuaj. Enalotu atashakia. Oi. Sorry. Naagilata. Ore pee kiendelea nija nang'asi aoru kanisa. Kanyoo. Etarayie naa enkitok. Aing'ua ina anisa. Nikinteruni aijudge. Aiteruni aijudge. Aing'ua ina anisa. Oi Enkai ai. Kifaa nikoni nejo oltung'ani. Kenarikino ake duo ni step down for a recovery. Amu itu taa nanu backslide. Paa kanyoo napi step down? I step down peeng'as aishiu amu kitigile tau. Oh yeah. Duo may step down in our pastor. Yes. Aku mihubiri. Yes. Peng'as aishiu. Peng'as aishiu. Pemilo na aishiraki yiok te. Pemelotu aishiraki yiok pera yau nchida inono. Wa aki. Nikifurugana kidogo kiministry naiba nanu. Nimba da kanisa na yiok terua. Yes. Oh.
naing'ua vyombo, naing'ua washirika, naing'ua everybody. Nalo aiteru nalo aiteru enkae anisa. Naisho Enkai empiris nalo aiteru ai anisa. Yes. Wow, okay. Nalo aiteru kanisa te town, another church. I started a church. Makara laro. Itu agila tau. Naiteru tempolo sa town. Amu porini abeti na kidogo. Naiteru na anisa. Ore kingira aendelea nija. Mokure taare kitok. O biashara ino. Era biashara. Neeku agira ake aendelea biashara. Nelotu naa orkesi aitanyamal iyiok amu harusi naa apa. Neeku lasima pigo legal process mpaka ni divorce. Inakuanga hivyo? Yes. Melelek. Lazima bipopo kotini. Nishore ndai certificate of divorce. Meeta certificate of divorce kake itaini na ina natoki te itaini na mera te system mera itu na ya mama. Na lazima nipopuo aliki duo le jaji ajoki kitung'aro tenkaraki na. Ore apa ina naa kasidai amu meeta naa apa ina complication amu one maata enkerai enye yoyote. Secondly, mikiata si duo mali nikisarutuo tenebo metaa kifaa pekiwor. Meetai entoki niworworo. Neeku intoiwuo apa ake naidipa, neshukuni inkishu, neshukuni iropiyiani, niger intoiwuo pookin embarua, nejo kindipa ena siai, najokini aawa kotini. Nejo sije kotini enchom. That's all. Nikindip ina biashara. Nikiendelea aihubiri ororei lenkai. Ore kigira aihubiri ororei lenkai, nelotu olameyu. Nipromoka biashara ai. Neitim biashara. Neitim biashara. Naata apa enkiti ampuni apa natijing'a tenkarna enene lai. Naji Kenya Women. Kenya Women. Yani nene lai natijing'a enchama. Naalo ayaki loan. Naalo ayaki loan. Eniko taa Enkai amu ore olchani pookin otudung'e naa keeta nyoo? Enkolong nabulu. Keeta ake enkolong nabulu. Tenidung olchani kake itu indosu ntana, ketii ake enkolong nabulu ilo shani. Beautiful. Nitoki ainawiri. Yeah. Sure. Nayaki stress oleng amu kaata apa loan e Kenya Women. Yara apa loan e Kenya Women. Neewuo olameyu neer pooki toki. Namaata enalakie nehem enkitok. Ore ewueji apa naatayie kanisa naa kagira aikomboa, kalakita nkeek are. Naa nanu bado oitoti tenkang' ang'. Neirowuaju maisha. Negolu oleng. Natum apa oltung'ani obo amu hoo naendelea apa te maisha nainyang'u enkiti tukutuk. Natum apa entasat nabo e Kenya Women ina manejai. Naanyorru oleng amu nanu apa napa oltukutuk. Najo ore iyie ninko kaamoki oshi esiai tanapaki. Iyawaki kuna shamai oontasati amu emeeki ninye. Neeku keyieuni nilo aitafsiri. Neeku siaitin are ninap nilo aitafsiri. Nalo aitafsiri aliki naa taata ntasati vitu kama hizi kesidai ena shama nalo ainosaki. Naalaki enkiti toki, naalaki iropiyiani, ore nena naendelea alakilaki nyoo? Alakilaki ena loan. Nikiendelea omaeu ajoki volunteer te Kajiado. Volunteer me utaas esiai? Volunteer. Alafu ninyasiye nyoo? Naalaki nkeek ile. Volunteer alafu nalipwa 6. Yes. Aata ake kanisa. Tamailua. Nailotu volunteer naa nkeek ile alaki. Naa kagol maisha oleng. Nilo yie Kajiado? Nalotu Kajiado. Nalotu volunteer. Neeku taata nanu anapita ele tukutuk. Naya noo mile 46. Naya noo KMQ. Naitaman duo Kajiado pookin meshomoita training kikundini, inchamai, naing'oru loan. Yes. Naake ikilak enkiti toki. Kaalak duo kaapikaki oltukutuk lai eilata. Naapikaki sii naitoki ake sii aitoti. Naitoki duo anyu kuna keek ile te musho olapa. Naalaki enkampuni te M-Pesa. Naendelea volunteer for 6 months. Ama recommenda. Wow. With zero qualification. Yamana form 4 ake. With zero qualification. Working in a bank. Niki recommend? Yes. He has the best experience. I recommend. With zero qualification.
I recommend nangamu enkampuni aipotu interview Nairobi. Nilo Nairobi interview. Nalo Nairobi interview. For the first time nalo Nairobi namayiolo. Ajo kene Upper Hill. Niasa. HQ. Olduka le duare giro isinya. Nalo aas esiai nalo aas interview. Nine. Nalotu. Naishori entoki naji target. Pai confirm ama ihoki na prorogation olapaitin ile. Ya bank. Kenya Women Financial Bank, KWFT. Aishori contract 6 months. Neronaka prorogation if you can make the target. Ajo ino ora talapa lasima bing'oru 1.5 million. Jesus. Tiaru malimuni or malimuni ishori loan. Isikarini nyonyo. Na lasima piri kururi nkikundini tomon. Onda sati tomono imet. Tolapa. Yes. Me sapuk na target. Sapuk oleng. Ai sapuk. Naing'ang'ana naen enkoriong nalo aing'oru olorere nairegister nchamai nairegister nkikundini omaitabaki target nayieuni 10 every month. Naiconfirmi nalaki 32,000. Hey. That's good. For the first time naning M-Pesa naning account piring amere ngiri message elotu 32,000. I need root. Amana 6k yoshia genyera. My God. Na kesidana di apa mpisai oleng. Nena pisai ngara. Nalotu rarara nenkiti aja bati apanya amanya nalakita nkiek karo 500. Nini ngaki na nindurada. Itu edor Mary. Okay. Erondu edor. Naendelea rondi ne woi. Agira ngene no ubiriore lenkai. Gira ore sani tu atumoki ashomo kanisa. Na inepu nalo kanisani tine woi, nalo kanisa orbishop ojo letima, nalo aton ena mushirika, na ining'oro lenkai, ore enkolong nanoto tikit, nakwet kanisa ai. Ore kingira aendelea nija. Naton for almost 2 years. Nadum a miraculous wife. After 2 years. Yes. Rorona teki WFT. Yes, atiake KWFT, atiake Kenya Women. Kage ingiri Nairobi Kajiado. Iko Kajiado town. Iko Kajiado town. Iko Kajiado town. Kage enkaji onkeek karo 500 alakita. Negwetu ndur. Itu aidur na amu etii osina ang' oleng. Nyaku ngasa pare. Nyaku nanu isumita enkayioni nang'ariekina ele last born otii secondary. Nanu si ogira aitasheki enkang'. Ore pe neasa enkai toki another rejection comes. Tene. After patum the third salary. Nemoyu oltasa neeku modoni. Ai, shindwe. Total death. Nemodoni. Neeku medolisho. Medolisho pii. Na neron ake egira aendelea watchman. Ajo kanyiana. Entoki nalotu anya mpisai inonok. Kanyiana. Maata enkitok. Maata enkiteng. Nilo papa tomodo. Nemeini apa ntetau amu ninye ake eng'orita. Nenyamalu yiok maisha. Naishiraki Enkai. Nijo kanyuana. Kanyiana. Nadumu ormushaara lai lolapa liokuni. Asot mpisai olapaitin aare. Nadumu mpapa naya mpaka Moshi. Arumai likae tung'ani laatiaka etii sipitali natii Moshi. Bawaita. Nikiya. Nepuoi ayieng enkong'u nabo. One eye. Nitu edolishoyu. Netejoki olarambuso tinyoo. Alotu Kajiado neendelea ake aton. Ore kitii Kajiado agira ake aendelea esiai, neponu ildakitarini oing'ua America. Neponu referral e county. Netang'asa neji tenetii oltung'ani oota oltung'ani lemedolisho, toriku. Nalo ariku mpapa. Neponunui nitaasi operation enkae ong'u. Metejoki apa olairambuso otijing'a nyoo? Nkonyek. Nitaasi operation. Ore after 1 day naya enaaji ai namanya nanu.
nedolishoyu. Nedolishoyu tenkop nabo. Nedolishoyu te pokirare. Oh, te pokirare? Yes. Nedolishoyu te pokirare. For the first time nebol baba nkonyek inji neishir. Pedol lewangan? Pedol lewangan. Oi. Ore kwanzia inolong nang'asa enkanyit ailepu torkijiji. Enkanyit ino? Yes. Etushukoko menye enkanyit. Yani amu etaa apa tentim eriki. Etaa apa tentima. Etaa apa tentim eriki. Ejito yiok amu kenyor naa irmaasai nkutitik duo tokiting. Etaa oloing'oni. Ai oloing'oni. Oloiteleleta mpapa lenye omenoto nkonyek. Oloing'oni ele. Oloing'oni. Solomon. Oloing'oni taanye. Oloing'oni taanye. Edumu taanye naa. Nedolishoyu oltasat. Ore kingira aendelea nija, natum a miraculous wife. Eton ake 2 years. 2 years agira nanu aton openy. Agira nanu aton openy natumoki ake akweta kanisa. Nekeno amu keetae naatoi church politics. Yiolo ajo keetae sinye church politics. Neere na kanisa, ore kuna ayiok nemetoki, nekaja, vitu kama hizo. Ketii church politics oleng. Yes, keetae sinye church politics. Keetae sinye church politics. Which sometimes is bad. Campaign of washirika. Amu meeta every church needs to akakijoshi the more vile baa ziko mingi, makanisa pia zinafaa kuwa mingi. So and that is church politics. Ore kingira aendelea nija, natum enkai best ai. Nadol ake agira aihubiri orore lenkai, nadol ake this man is so good. Najoki, yata enkitok. Na approach nanu ninye. Ajo kainayam. Kainayam. Kama apa yie gira kaomon enkai. Gira ajoki enkai nai nchooki enkitok. Enkitok. Matayieu enayamisho naibayie pi. Ore kingira aendelea nija, naisik kwanza te Kajiado. Te Mailua. Neeku mokure alo Mailua. Kanyo. Katigila tau. Amu iting'o biashara, nang'asa aing'ua ina anisa. Natabolo. Naipotu ake likae shore lai, najoki ore iyie ninko, amu agira ena anisa aishinda amu keya nalau tikit nalotunye te Kajiado. Apa taa agira aasisho duo kuna keek laalakitae. Neeku keya naton lapaitin aare, 1, 2 Sundays, 3 Sundays, nayieuni sii tiang'. Naipotu likae shore lai najoki ore iyie ninko, aina amayian. Ng'oru oltung'ani lipik ena anisa. Yawa ena anisa. Aitarasaki kanisa oltung'anak. Kalo nanu Kajiado aton. Kalo nanu Kajiado aton naing'ua kanisa. Naisho likae pastai niendelea. Kalo nanu aton kanisa, kalo nanu aton te Kajiado. Neeku enkurma ake nanu irriwaa. Ketii naa sii iltung'anak oonyor tenegila irmareita loosinka lenkai. Iltung'anak litu ejeu. Kitu apa ajoki ntae, kitu apa kikaja ntae, balabala, vitu kama hiyo. Kitu apa kijo, meeta enelo, meikaja. Kake ore olchani otudung'oki, keton ake eeta osiligi obulunye. Tenetu iting' osiligi oltung'ani. Tenetu iting' osiligi. Amu ketii dii iltung'anak laa yani keiting' osiligi. Keiting' osiligi. Na ina piidol ajo, yes. Ore saizi tiatua ena lelero arashu tiatua enakop mee elelero ake. Naa ketii depression yani yes. Emoyian oondamunot. Cause keiting' oltung'ani osiligi ometaa medolta ajo yani enewuei ake edolta ama medolta enkoitoi pii. Naa keishaa nemiting' oltung'ani osiligi. Nikiendelea nalotu nanu aton te Kajiado. Nalo nang'asa aaku malo kanisa pii. Nang'asa aaku mokure alo kanisa pii. Kanyo. Ijo katigile tau. Naendelea. Ore enkolong nabo etaa ebaya December. Amu ore oshi apa ena siai nikitii embenki naa kabisi oleng. Kake kiasisho mpaka Jumamosi saa 7. Neeku ore Jumapili mostly nairura. Ayang'iyang'a amu kegol apa ina siai oleng. Naa kailo amirare entasati. Naa keya ninepu entasat nemeeta toki. Kaidol taatoi ajo mokure eeta pii. Kake narikino ake peelak. Yes. Naa kijokini tenemeeta tanapaki lorikan arashu ina pooki toki. Ore nabo olong kipoito weekend nabayie pekinken olari. Nikipuo office party.
office party. Neeku iasisho iyie oltung'anak oota degrees. Yes, degrees, diplomas. Wow. Kaka iterua ake sinanu ore ake tangu pai confirmi naiteru sinanu aisuma. Naiteru sinanu alo part time classes. Kaipang'u ake jioni nalo aisuma kidogo naendelea nejia. Ore naa kigira aendelea nejia, ore kitii ena party nikipuo ewueji naji Texas tenera Kajiado. Itu akata nanu aok enaisho naayu mpapa. Nemeokisho sinye mpapa. Nemeokisho nini. Ore ina olong ajo kaok enaisho. Oi, ni kama ulikuwa uko na depression. Najo kaok enaisho. Paadol duo eniko. Yes. Naiporu oltupa. Kake itu ng'asie? Itu ng'asie amu meyioloi naatoi ajo ara orpasai. Mayioloi naatoi Kajiado. Meeta mailo naayioloi. Secondly, ore inewueji naa ewueji e biashara. Ore enoshi saa katabolo oltupa. Naoshoki ele pasai oji Pastor Konina. Enoshi taa kaitejo yie. Nekijoki Enkai entoo maitadamu. Naoshoki orpasai oji Pastor Noah Konina. Nikijoki Mesisieso. Ajoki ipo oleng. Ira supat. She. Iro kaa nabo. Jijito ipa. Kanyoo. Najoki kanyoo. Najoki kaning'ito Enkai mookure serere mbaa inonok. Naa kayieu nilotu arashu alotu nanu. Tenakata? Yes. Either tenakata arashu taisere. Kayieu nilotu arashu alotu nanu. Natabolo oltupa. Ashukunye indamunot. Aisho likae payian ake likiboita. Nijo kweli Mungu ananipenda. Nang'as aishir ine. Naboitare staff. Niki kanyoo? Kanyoo? Na Masai. Kanyoo shida? Naipang' nalo. Nikiendelea nija. Nalotu naa naikatia ena anahe. Ore naa pekipuo atum ele pastai naajoki tushukunye kanisa. Mintoki aisik. Mintoki aisik tenkop ang'. Amu kitaasishore Enkai tena murua, kitaasishore Enkai tenakop, eawua enkisiayiare ino naboishu, mintoki aisik. Nemincho kigila tau meyie iterua ena, nemeyie obayie. Aitia moyo. Neeku ore atii Kajiado, nalo nanu nalo kanisa. Nalo kanisa e Bishop Tima. Nalo nanu nalo aton. Naton ake normushirika. Aton ake. Nayiaya ena polisi. Na mshirika sinye. Me mushirika. Enkai anisa apa anyelo. Nikitumo naake tesiai agira nanu aisho loan. Amu kincho nara polisi loan. Nanyorru ena anahe oleng. Najoki ayama nanu. Natodua ajo mee girlfriend iyieu. Enkitok. Kadolta ajo nee enkitok iyieu. Tapala maitutumoki orbisho lai. Emasani apa. Yes, enarok. Tapala maitutumoki orbisho lai. Pekilo ala aing'uraki. Pekilo ala aing'uraki. Nikiendelea nija. Nikipuo nikitumore ele bisho lenye nikiendelea. Ore kigira aendelea. Meetai apa inakata naing'uraki oltung'ani koon enkitok? Tiarishata? Tina. Aje mokure erishata ina naing'orunye oltung'ani enkitok, oltung'ani oing'uraki keon. Paa etejo akeyie nche aing'uraki ele bisho. Amu turia siankikini. Aturia. Nara noo single Enkai neeku naa kayieu naibiri ole Enkai nara duo asipani. Neeku mekure iyieu ening'oru. Mokure duo ayieu kukatiana vitu kama hizo. Ore pee naitutumoki Enkai anahe. Naa ninye tanakata enkitok ai. Wow. Ore ena anahe naa ene kanisa. She is a degree holder. Amen. Naa ene kanisa etubulua te kanisa ometaa endikon e kanisa. Neeku keenyit duo single Enkai. Nikitumo ena anahe. Iyieu nikiyami? Nejia. Ira tayari? Etutumaki ntae orbisho nejia? Namba ake ninye aisho ena anahe amu atasioko naa ninye ena anahe enye aisho namba. Nikinteru naa yiok airoro.
Nitum na yo nikiam sawa. Mikiata enkai kiguana. Taisere mara yo abu enkangang. Abu enkangang. Enkangang. Oye jogi. Yes. Nanu jogi ninye. People buang ni dah kajar dan ada. Te mailua. Nikipuo taa itu naaranya ilduele tung'ani enakop ena kerai. Nelotu nejo alotu elakwa kwanza enakop amaa naata esusua. Mpaka mailua. Mbali. Kelakwa oleng. Neng'as ajo alotu ore enamanya nanu te Kajiado naa mattress nabaata enkiti jiko. Ninye naa enkop airragita. Enkop. Naa enkerai sinye orkarsis ake duo namayiana Enkai oyioloi tina area. Nang'as arik ena ang' nemetii enkiteng'. Paa nabo. Kiata enkiteng' nabo. Itu apa inyang'u nkishu? Ainyang'ua? Kiata enkiteng' nabo. Nalepo. Nikiata ake nkuti tare naabaya 4. Namaata enkaji. Ataa maji kaata enkaji. Kake ng'ang'an apa ninye entasat toonchamai neshet enkiti aji 1 room ematope. Nikincho. Itu aisho. Ayya. Ore inoolong pee kipuo yiok enkerai ang' nikipuo airrag enkaji emojoi enene. Yes. Ore inoolong pee kidoi ang' nainyang'u nanu enkiti mattress. Enkiti mattress ena kiti ake keji 3x1 ena keji 2x what. Ina akeyie. Ainyang'u enkiti mattress nikiya yiok ang'. Nikipuo apik enkaji emojoi. Nikipetaa. Amu ore naa pae inepu ena kerai nitu ang'as alej. Atiaka maata taa enkine, maata enkiteng', maata enkaji, tenaa kirukito. Irukoki naa tene. Iruko amu nija etiu. Naa tenemigira airu. Neeku itu ang'as alej. Itu ang'as aipromise heaven. Itu ang'as ajo kaata enteke nikaja kaanap tengarri sapuk atiaka ake maata taa anything. Enkai ake nanu aata. Ore Enkai naa kaata ina. Kaata ina kaasipaki. Kaasipaki ina ajo atajo ewueji sidai naata Enkai. Netu sinye ejo duo peelotu adol enkang' inyi. Itu edol, eketejo ake sininye iyie nanu atonyorra mee ntokiting. Ore ntokiting naa keponu baadaye. Najo eewuo Enkai. Anaa duo itorikuo metoliki kuna selenkei. Ajo makora mazaka yana. Ekunoloki naa. Najoki eewuo Enkai. Nang'asa aitanyamal ena kerai amu atang'asa airesist kidogo. Iyie? Kanyo. Amiruko naa ninye kake agira nanu anyare kelo ake teipa naoshoki esimu. Esipa kweli tonyorrayie. Amu kadolta apa naa ijo medemayu. Amu 1, she's a degree holder, naa enkankarsis ing'ua, neeta sinye biashara enye apa enepu. Neeku gira payian. Yani kadolta toltalo ajo mesipa ena. Kaagira ake enjoy. Kake ore taa nanu nalikito tesimu naa kalikito metaa katiaka enkila nabo ake eatua aata. Tayiolo. Kauka nikuvae kwa jirani kuna ngoma. Biolo ajo eeta oshi enkila naa kelelek inyang'u esuti naa ina ake nabo iyata. Neeku ore kila saa naa ninye duo eetae enkiti masho naa ninye ake inchop. Neeku nye eji kauka nikuvae kwa jirani kuna ngoma. Hai nairesista kajo kenyorraa kweli. Naajoki torikoi enkang' inyi. Najo kusha mimi. Narik. Nikiriamari nikipuo mpaka ang'. Nelo adol. Ejo nye maata nanu shida. Nikipuo nikinyorraa. Naajoki maape enkang' ang'. Enkang' enye. Najoki malo nanu. Kayieu kunari namaata entoki naya. Nikiendelea. Nikipuo airriwaa orbishop. Orbishop lenye. Yes. Nikipuo airriwaa orbishop ojo lele ng'ues. Nikijoki shomo teyiai. Nelo ayiaya oltasat. Neng'as oltasat nelo Enkai. Nejo kai etiu ilo tung'ani. She. Amuro naa le bishop atiaka shomo taa sii tiaki eeta apa enkitok nedaara tenidivosa. Toliki pooki toki. Toliki duo esipata amu etejo Biblia. Toliki esipata. Neng'as aitaki mongo. Peekilaku. Peekilaku esipata. Nikiponu yiok nikipuo nelo aliki nejoki sawa njoo nelotu. Kake etang'asa any. Etang'asa agoro kidogo. Nejo naa ipotu enkanashe aikilikuan nejoki atonyorrayie. Naidipa atodua. Atonyorrayie.
nejo taa oltasat enchom naa manya nkapati. Baba lenyejo? Yes. Etamang'asa anya nkapati. Njeepuo amu labda nasema wacha aende. Amu meeta naa ninye entoki naishooyo, kanyoo naa ishooyo? 32,000 nalakitai naata enkaji, naata nkera sukuul, vitu kama hiyo. Yara ntokitin kumok enkang' inyi. Enkang' inyi nanu etii lolan pookin. Naa 32 ake. Naa 32. Naret Enkai. Nalotu ake nanu immediately naemishore. Nikindip ina biashara. Nemayianari ntae. Ironya ang'asa amayiana atiakaki teena lolan maapang'. Kinken ake nkonyek olairori entareto yiok kinterutua taa enkiama. Nikiendelea. Nikipuo ena anisa najo kindorro ou Kajiado matotoni meeta apake sinye esiai. Meeta esiai tenaro. Yes. Nelotu nikitoni te Kajiado nikirrag ina kiti mare tenebo. Ina tenkop. Tenkop. Nikiendelea aisurvive tenebo. Neret iyiok Enkai nikintoki aipang' te mabati kidogo nikipuo enkaji esoit nalaki nkeek 5 nikipik enkiti mattress nailepua kidogo. Nikiendelea aisurvive. Kipoito taake iyiok aaku aendelea aisiai olairoriani. Nikiendelea ake iyiok kitii ena bank najo Kenya Women. Naing'uraki sininye nikiendelea netum enkiti kibarua. Amu isume. Nalaki nkeek 11. Ajoki taasa akeyie amu mee ene level ino kake taasa akeyie kuliko niton tiaji. Amu ina entoki etipat oleng. Bara iyie manoto yiok nyoo? Osabuni. Neton naake oltasat omipotisho. Ajo ore apa entito ai. Ootu. Ore naa amu itonyorraitie, nagira aitonyorrai enaang', kayieu naa nanu naishori ntokitin ainei. Ootu namainosa enkapiti. Neji kinye enkapiti maata 10. Nipotuni nkishu. Nipotuni nkishu aja? Net. Nipotuni oltanki le 5,000 liters. That's a lot of money. Nipotuni 100,000. Amu ijo duo eewuo sinye asidanu. Nejo kaitalaku ake vile naasi oshiake tiai. Tenakop. Kake maitaas esile. Kayieu naishori pooki toki ai. Amu aisho entito. Yes. Nyasa. Nejokini oloing'oni. Nejokini oltung'ani le bidii. Ore nanu naa kaata ilchoreta. Ore apa lewa latoriko nees Enkai. Neng'as obo aitashe tine. Kaitau sinanu enkiteng'. Nang'as atum nkishu aja? Are. Najo nanu ore ena kiteng' nabo nalepo ncheerei. Olashe lenye. Yes. Neeku 4. Neeku 4. Amu ore naa ene 5 naa ropiyiani. Nikingwana enaa ilchoreta. Nichangai ena 100,000 netumi. Netum ake lewa 10, 10. Naitaas sinanu enkiti toki netumi kuna pisai. Nipoti enkang'. Ootu. Enaa ntae opuo. Ninche oponu naa. Neponu nikiutaki nkishu. Nepuo neendelea. Ore kingila aendelea nija nitoki Enkai aimu likae sinka Enkai ake. Kingira ake aendelea. Najoki natum pooki toki enkapiti naishooyo nikiendelea nikias enkapiti nikindip. Natum sinye likae shore lai ake oji James Markera lormarei lang'. Najoki kaisho nanu oltanki. Kainyang'aki nanu ilo tanki. Kaisho 40,000. Amu ninye. Naishooyo nairriwaki entasat ninyang'u sininye nyoo? Oltanki tinakop. Nikindip enkapiti. Ore pikindip enkapiti neponu nelotu esiai naji nelotu enkampuni naiterua yiok transfer. Aigeroki transfer. Yako. Paalo Lodwar. Umeona umefanya kazi mzuri sana. Yes. Nae Lodwar. Ajo kilome malo. Njo malo. Ajo malo. Naiger embarua ata small marriage. Eton emuimu empapa. Najokini tenimilo naa ine shomo naa ewuei neji Kitale. Najo kilome malo. Kelakwa. Namayian Enkai naipotu nalo ayiaya ilo shore lalashe lai oosisho te county. Najoki aitanyamalita ena siai. Najoki tung'ai. Ore amu anoto enkiti wuei naanapie, utaa oltung'ani utaa casual. Nikilakaki nena pisai.
Meron do na laga ba yedo ne ngiti toki aka isho casual. Nangasa do from 30,000 edoki aldo casual. Lotu zero ta. Aloru casual. Na endelea as casual, na as volunteera, baka mai recommenda, na recommend na igeri account. Wow. Na jemperol. Account. Yes. Naendelea hudumia, naendelea sana no soma, naendelea sana no aendelea sarkasi, na mayeni yoga nkai, naendelea sininye sengi yaendelea na kibaru enye, na mayeno laitoriani, nigiendelea na soma sana no, na dum promotion, naendelea na confirm neredi yoga laitoriani. Agira gesana no ati aga na atua na anisa. Nama yana nkai na itarunesho mayubiri neredi yoga laitoriani. Negendero rara na abonu aisho mara or pastai. Kanisa. Tena anisa Jesus Victory Kajiado. Kagero na baga atisini nyanda baga mailua. Kaya baga nalo na layubiri yoro ilankai. Nikiendelea nija. Neredi yoga laitoriani. Nikiendelea isia yankai bogirare. Nama yeni yoga nkai. Na nyorola neloru nikiendelea. Neishendo mononiai. Nikituminkera. Ore begitu mingera nderu yalungana kajo ai anyorikia na bakiro ranya na rashida Ero na bage njejiroyie ata bage jiroyie kake ore na be isho na romononi pe isho na copyright ai nesidanu na anyo na ITS nanu moya mebaki nero na bakara muru na ara alo sipitali na adoli ajo sipa me nanu newe na ITS moyo njera ajo ele sipa ranye kaide mai kona ja jishuku kon agira basana no jishuku kon Nama yeni yoga laidoriani. Nikinteru asesia yankai. Ne pona yoga laidoriani. Ne dusinya ndomononi ke barua. Wow. Neendelea nama yeni yoga laidoriani. Nikinyangu ngishu. Nikinyangu ndare. Kere jangara na rasi yoga ltung'ana ko ekeni ake nyere na murua. Haja ete ngiti toki. Yes. Nama yeni yoga laidoriani. Aloru na ya ngiti loan. Nainyangu emplot te Kajiado town. Na sinya ndomononi ngiti loan. Nikishare nkaji. Nikinyangu mploti are. Nikamany katikati ya Kajiado. Wow, neeku yana rankaji we. Kaata nkaji ai te Kajiado. Rentals. Enkaji ai do namanya. Okore si alakita rent. Wow. Kamanya nkaji ai. Naata kanisa te Kajiado. Eyo tung'ani le ground Ala, mambo imebadilika. Ehomo headquarter. Iyata kanisa nimanya nakop. Amu kenyor Enkai ormarei oleng. Ore paatum ena kerai naabolokino oloing'ang'e. Ntomononi ino naapake. Nebolo oloing'ang'e. Nebolo oloing'ang'e. Naiteru aiput inkishu enkang'. Naiteru aiturrur mpaka ormarei. Naiteru aramat iltung'anak. Nalaaki olalashara lainei enkaaputin. Yes, neret iyiok olaitoriani. Watakubariki. Namayian iyiok Enkai. Nelepu enkang'. Nikitu sii iyiok ntokitin. Nikiaku sii iyiok ake irkuti lewa naake oishori ake sininche enkanyit. Yes. Namayian iyiok olaitoriani. Nikiendelea aramat inkishu. Nainyang'u irkuti kuon natii ake nkibaruani. Omaigil aponu alduo aponaa. Nainyang'u engarri. Neeku olapa taa tung'ani. Olapa tung'ani from Kiteke. Olodo. Keeta naata enkaji te Kajiado. Neeta engarri. Netesheta. Nemanya empolos e Kajiado. Negira aihubiri te headquarter. Kanyoo kinteng'en ena story ino? Ore entoki naiteng'en ena atini naa nchere ore entoki edukuya pee mimenaa enkiterunoto. Yes. Enkiterunoto. Amu ejo ororei Lenkai tiatua embuku e Yob. Hoo duo naa kiti enkiterunoto ino. Kake keyooki abulu nelalau. Amen. Ore eniare naa ore ena kisiayiare olaitoriani isiai Enkai meeta orng'ash. Amu kelotu enkolong nabo neyoki Enkai ashuku yiok nelak yiok olerrinyore. Amen. Kajito nanu ore tenakata entoki naagira Enkai aitotiyie, kajito ore entoki naagira Enkai ailepunye naa enapa siai nataasaka ninye. Enapa ministry naitajeuo olorere. Enapa ministry naitajeuo iltung'anak. Natabolo nkanisani. Enapa likioroto nalo aihubiri. Lolo ng'anayiok taata agira aikaja?
agira akesu neeku ore oltung'ani pookin ogira aisiai Enkai ingira aisiai tosina ingira aisiai meeta toki it will come a time that you are going to harvest what you have been planted. What you are required to do naa piitum enkirukoto nisiai olairoriani niomon Enkai niaku asipani toonkoitoi inonok niruk Enkai niaku duo orpastai lenkapiipi niaku duo olairukoni lenkapiipi. So ore ina naa kaiteng'en iltung'anak inchere ore enetipat oleng miking'ua Enkai. Ore entoki nanarikino piiyiolou naa keetai enkata Enkai. Netalaikinote iltung'anak kumok ataanyu enkata Enkai. Kepuo iltung'anak iljinii, kepuo ayau irpakai, kepuo ayau iljinii, kenya noong'otonye amu keyieu imali naaseku, amu keyieu nelioyu enkisiayiare enye. Ketaa kepuo oshi taata sinye irpastani metii ayau intuun. Amu keyieu naa ore by tenebol kanisa nepurtayu. Keyieu neponu iltung'anak nees inkuti miraculous pees irmonek neeku irkuti oibono peipurtayu kanisa amu meyieu iltung'anak neng'iri aanyu enkata Enkai. Ejito Enkai ore Anna netaanyua Anna enkata Enkai. Ata duo apa egira aimaa osina le Penina, ata egirai aitesa, ata egirai aanyamaliki, nenyamal nebuakini nelau enkerai nairriwaa kake neenyu enkata olairoriani mishiraki Enkai nejoki Enkai shanyu iltung'anak enkata Enkai. So ore vile nataanyua Anna enkata Enkai neenyu Anna Enkai nishiraki olairoriani omeeu orpastai lenye ajoki shee akitijing'a oloiterua nejoki kagira nanu abukoki Enkai nkolati oltauja lainei, kaata embaye naitanyamalita, ejoki shomo naa amu pakilo Enkai aikaja. Neeku ore enaiteng'en iltung'anak emataanyu enkata Enkai. Ore enkata Enkai tenebau mibooyo sirkali, mibooyo ormarei linyi, mibooyo dini inyi. Ore ake peebau enkata Enkai ata enitashe sirkali, ata enitashe ng'ae, ore ake peebau enkata Enkai ore ake peebau enkata Enkai ino, ore ake peebau enkata ino Mary Supeet, peebau Enkai nimaniki ingira interview president. Because etabawua Enkai, etabawua enkata enye nemibooroyu. Mibooroyu enkata Enkai. Neeku ore entoki naiteng'en iltung'anak ashu entoki naiteng'ena enaatini, ore entoki edukuya naa enkiriata. Peeanyu enkata Enkai. Amu ejito Enkai maseku namaimutie kake kalotu terishata ai. Kelotu Enkai terishata ino. Nelo nanu tanakata laagira aihubiria Enkai naa nalo seminar anoto sadaka weitu, kaata ormushaara lai, naatareto olaitoriani, kalo aihubiria ororei Lenkai, aiterua apa aaku orpastai kuanzia class 4 mpaka tanakata agira esiai naimaa nena rejections pookin. Ore tanakata ore ntarikini 3 olapa le5 naagira aiodain enaa reverend. Yes. Kagira aiodain enaa reverend. Ele sirwari me. Yes. Ele sirwari ntarikini 3 olapa le5 kagira aiodain enaa reverend. Yes. Kamayian enkiama naiodain enaa reverend. Wow. Neeku puo Narok. Yes. Beautiful. So, kagira aiodain enaa reverend paisiai olaitoriani naa enkata Enkai natabawua. Enkata Enkai natabawua. Neeku kaisho Enkai enashe oleng amu enkata Enkai natabawua, ajoki iltung'anak mating'iria, mataanyu enkata amu kiidim Enkai atudumu tiabori. Ore tanakata ilo marei lolenekenya melio apa tina murua, meeta apa oltung'ani oitambua. Keeta irmaasai enyamali Mary Supeet, keeta irmaasai enyamali mikirorokini. Ore raisinani meeta oltung'ani likiroroki, meeta oltung'ani likintambua, kake igirori ake meeta oltung'ani likiwoshoki esimu. Ore nye toorkeek mikinchori, ore nye toorkeek mikintambua ajo kitii, kake ore ake peekimayian olaitoriani tanakata kewoshi esimu mpaka saa 6. Ore nye oltung'ani litu nye akata kiwoshoki esimu nikiwoshoki, ore oltung'ani litu akata kintambua nikintambua, etaa kakinyokitokini airoroki ajo pole kincho yie olorika. Yani etaa kinchori olorika. Yani etaa tenilo entumo neji maishoo oltung'ani olorika, maishoo miroroki yiok. Ore ake piilo sirua nikiyai apuo aisho enkiti rubata. Just how life it is very funny.
Yani ore ena maisha naa kafani oleng. Wewe ulipitia ile rejection. Kai maye nana pookin naitoki sinye aldo experience ena. Neeku ore ena maisha keyieu nikintagolo nikiru ajo ketii Enkai naa ore level ino totona tina level. Ore shida tanakata nikiata toosinka Lenkai arashu tendu ena maisha naa kayieu ninchop enamuke kenamuke namba aja inchop? 39. Kwa mwenye anataka kuninunulia. Na ishop nanu enkamuke namba 8. Namba 8. Oyere ninchop namba 8. Kanyoo naasa? Kerish. Namba 8 eye? Namba 8. Namba 8 esapuk yani namba 40. Kelolong. Ekelolong ori nijo akwet. Amendem. Nibatata, si ndio? Amu kasapuk ina amuka tenyoo. Oo nanu tenajo ishop 38. Naa kairony. Naa pikirbusa nkejek. Naitame. Kanyoo egira aimaanisha? Nchop oltung'ani enkamuke nibaiki. Tenira olturungi orgali otoyio naa samu ketii enkata ninya enkiring'o. Mincho kintanyamal ina. Mincho kintanyamal engarri ai. Mincho kintanyamal enkila nemebaiki. Amu kelotu enkata. Mincho kintanyamal enkiteng nimiata. Yani totona tina kiwango. That's beautiful. Totona nchopo ina amuke. Nchopo ina amuke. Tenaa namba 5 inchop, nchopo namba 5. Tapala namba 8 ai amu namba 8 nanu ishop. Amu mekijing. Nee nijo ishop namba 8. Nikipik irbusa nkejek. Nikimitiki ilo, nikintaya nkejek. Nikironyeki. Nee ninchop iyie enamuke namba 8 nimikijing. Ore ake piikwet nikibatat. Ore piijalo nemiindim ashomo amu nemeeta elororo nilo. Neeku kake teninchop enino naa teneji makweta niindim naa akweta amu enkamuke ninchopito. Nimikirem irkiku. Neeku nchopo enamuke inono totona te level ino. Mincho kintanyamal enai. Pastor kai kegira aitanyamal iltung'anak meyieu nishop inamuke enye. Yes. Yani keyieu nishop inamuke Mary Supeet. Arashu keyieu nishop inamuka orpastai ore peedol ajo mejing. Nejing stress. Neeku mipang'u. Neeku mipang'u tiaji. Neeku miro. Neeku kanyoo indim atiaki lelo tung'anak especially nye tenaa te social media. Ore piidol oltung'ani labda le street ino. Inyang'ua engarri. Eeta enkaji. Eeta kila kitu na bado wewe labda una idole etigile oltung'ani oltau. Nisulaki nyana lelero saizi amu katum oshi messages kumok. Niombe Mary amu atigile tau. Katii abori. Kanyoo na indim atiaki iltung'anak lempukunoto naijo ina. Kaidim atiaki iltung'anak lempukunoto naijo ina. Tonyua oltung'ani live at your own means. Yani on your level. The levels that the Lord has grace you to be on that one. At that moment. Ore oltung'ani oinosa enkiring'o Mary Supeet. Ore oltung'ani otooko oloshoro tenikipuo pooki choo. Nemitodolu ajo oloshoro. Metii ololo aitau te choo orgali. Tenimpang'u tanakata yie iyalare Vaseline. Naipang'u nanu ayalare Kimbo. Kintiil ake pookin. Oloyalare salad, oloyalare Kimbo, oloyalare eilata onkeek 10. So, totona oltung'ani ore entoki najoki oltung'ani, totona te level ino. Tenaa ore ore enkamuke ino naa namba 3, nchopo ina amuke. Taanyu sii enkata Enkai. Amu ore maisha naa iyie taata otii ene. Naa iyie taata otii ene. Naa kibelebelekenya maisha. Na isi naajoki loilepa. Lotii kiwango. Lootabaitie. Loota ngarri sapukin. Loota ropiyiani. Kelotu enkata. Taasishore enkata. Amu kelotu enkata nijo oi apa tenemutu ataasishore. Wow, neeku agira ajoki njere mara iltung'anak oomon. Ketoomono apa sinye orpastai Enkai neton aisilig ompaka nees Enkai. Ore Enkai by the way he is a God that answers prayers. Kore nye naa kewala enkomono. Naa ore nye nanu kwanza I'm just a testimony or a testament that God is faithful. Njere ore Enkai naa kaasipa. Ore Enkai naa kewala enkomono. Ngero sii entoki pookin niyieu. Toomono kila siku ukimwambia Mungu irejorore lino tene. Kore ake pee kiomonono, naa kabol imilangoni ake nejo in Matthew 7:7 toomonoki. Naa
na ikinchori tomonu na kinchori nijoki kamara mutejo neja na kayieu nanu Enkai ena kayieu school fees onkera na kasipani Enkai kayieu esiai kasipani olairoriani kayieu ena imagine God will do it yes automatically one day God will do it yes niton ena oltung'ani oyiolo ajo kegira Enkai aas niton ena oltung'ani oyiolo ajo ore entaisere ai naa kakitok niton ena oltung'ani oyiolo ajo keeta Enkai mbaa sidan orbabarisho iteyie because when you know that teniyiolou na ata duo nye tenitum intokitin nanang'unye tenkoitoi ninang'are eureyiet ninang'are ntokitin napaasha kore teniyiolo ajo keeta Enkai mbaa sidan orbabarishoi you will always be happy because you know ata nikipitia hii I know that this one is teaching me something kore ena nyamali kore ena nagira aimaa naa keeta entoki nagira aiteng'en Enkai keeta entoki sidai najo Enkai paisho kore labda paatoru ena toki naa keeta entoki sidai najo paisho taisere unaona huyo mama wa kwanza vitu zilitendeka nisho tanata he's even saying afadhali ilifanyikanga yes amweno tanata ndomono nadupa yes you see a great helper in his life my mentor yes. mentor yeah you see ore Enkai naa kesupat oloing'orani le Mary Supeet neeku minchake kinting'o siligi marotoni aanyu Enkai na ina enkomo nai enaake etii eloing'orita ena show na Mungu awabariki sana katum oshi iltung'anak laoshoki esimu ajoki we've watched a certain testimony nibelekenye enkishui na kigira ake glory be to God nikitum irkulie oojeu tenkaraki kuna tokitin nikigira aishare nikitum irkulie oibelekenyate nikitum irkulie oibelekeny indamunot enye apa loota indamunot torrok and we just say glory be to God amu ore yiok ekira ake yiok ilaasak lesiai kake ore ilo tabaya esiai na Enkai olaitoriani likindim atipika ilo tau enye you be encouraged we will share our story but it's God who will touch your life neeku agira yiwaki erishata sidai namayiana tutakuwa live kwa hiyo sherehe ya Pastor Kisotu na najua utaona tu mambo Mungu anatenda olapa lomenari lemera nye anything lemera enkaji tuongeje kinyelo eshomo mpaka neeku hata hataki kwenda kanisani but God remembered what he did etadamu Enkai esiai apa naasita nelotu sininye Enkai airiward neeku hata sinye yiok asita supati minchake minauru ake amu kore nena tokitin tutakuwa tunaambia Mungu kumbuka kazi nimefanya unaona ore pe napata sana jitabitha neshometa iltung'anak aisiraki Enkai ajoki remember ore pee kiata kuna kilani na tenkaraki Tabitha alikuwa anatushonea na imdolta tadamu na imagine God remembered what you have done nitopiwo ena nashapa natua hata sininye yabaiki netii ewuei nitua te maisha ino nishoma abori just tell God remember the days that I used to do this and this tadamu nkera naati school nagira aisoma tenkaraki nanu tadamu ena wena imagine God will remember God is a rewarder and he's a rewarder a good rewarder he's not even a man and that's why David alisema kedi oltung'ani siliga oltung'ani misiliga kara oltung'anak Enkai ake siliga I feel like preaching I think the presence of God is in this room in this studio amen yes amen neeku agira idip akaji na yago sim Mary Supeet areneleshao aka na yago sim nagira yogerishara sidai na mayana remember to subscribe to my YouTube channel so that you can get more of these videos. God bless you. Amen.